COVID damdoi True DG chu emergency manatan Drugs Controller General of India DCGI chuan phalna apeta beidun na chum pui jing mup kara beise na ko la eng chan don ta Defense Research and Development Organization DRDO Nuaya Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences in Masle Dr. Reddy's Laboratories Hyderabad Changkop te siam chu COVID damdoi True DG chu emergency manatan Drugs Controller General of India DCGI chuan phalna apeta COVID tho khatna nikum lamdai to khan kan Prime Minister Narendra Modi chuan he shipui laka acha theyang bera input sai turin Defense Research and Development Organization chu alo hriat tir to a nikum April thla changdai to khan Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences nuaya scientist te chuan he COVID damdoi siam tur hian beipui anlo thlak chandai to ani Hyderabad a Center for Cellular and Molecular Biology tenen enchinna annaya chuan he damdoi hian virus te in thla pun na le taksa nei chiat dan chu ati thuan op thei ani ti an mu chuaka ti chuan Drugs Controller General of India DCGI chuan me sang ni som ni khan clinical trial nei aphal sakta a COVID-19 damlo sang a chu damdoi chu enchin ania clinical trial phase 2A tan nikum me le October in kar khan damdoin paruka COVID wanga damlo te hena an enchin na damlo te hian nasa takin an dam ma phani ti mu chu ania tichuan clinical trial phase 2B tan India ram hun sang damdoin som pakhata damlo za som te chu he damdoi mang hian enkol le ania heta po hian result thatak mu ani le ta ani November sang ni som ni khan DCGI chuan clinical trial phase 3 nei aphal sak le ta tichuan December le March thlein kar khan India ram hun sang heng Delhi Uttar Pradesh West Bengal Gujarat Rajasthan Maharashtra Andhra Pradesh Telangana Karnataka le Tamil Nadu damdoin sang som ni pasaria COVID damlo zani som ni tenena enchinna neile anita ani he damdoi True DG hian damlo te chu hun reilo te chungin ma son tira oxygen an mamo na po ni reilo te chungin nasatkin atiniam the ni ti mu chu ania an result mu chu hi Drugs Controller General of India report pek anile a ti chuan DCGI chuan he damdoi True DG hi adjunct therapy angin COVID wanga damlo na zual te enkol na atan emergency man phalna ati chuak ta ani adjunct therapy ti omzia chu treatment man lai mek puitu emo tho chak tir tu ti na ani mai ome he damdoi hi powdera siam ni in ORS pek ang deuh hian tuya chorala in mai turani damdoi chu virus ina be mek sela chuan zuklut khomin heta virus omte hi in thla pung theilo le na thok thlei theilovin azuk siam ta thina ni hei hi he damdoi danglam chung chuan na bik em po ani damdoi siam na man ruwa hi olsam taka mule siam mai thei ani dona wangin damdoi tam tham tak siam zung hi ahar salo tura ngai ania COVID wanga kan thi puk po in zialam apan thuai tura be sei ani amai ro chu he damdoi hi COVID wanga turna sa zual state te pek masak phot tur ani dona wangin kan state in engtika nge kan nei ve theyang ti hriat alan ri lo chumi hma zong chuan lo phim khurla lo himang che